night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.
Vemos, bueno, ahora non podes ver ben, pero temos xa os equipos aquí. Que tendo estou cos adestradores Román Blanco do Chiringuito do Nabueu Atlético Balomán e Jesús Abel Barcarcel do Balomán Línea 21 Restaurante Cho. Neste caso comezamos contigo, Román, que eres equipo local, onde partido contra o equipo de casa, vaya partido, empate ao descanso, bueno, emoción ao máximo. Moi ben, pelexamos moi ben, sabíamos que era complicado o Novas é o favorito para esta eliminatoria. Competimos moi ben mentras aguantaron as forzas e agora disfrutar do que queda e acabar a temporada así desta maneira. Sí, a verdade é que foi unha primeira parte tamén impresionante, pero para todos, e tamén hai que dicir que os rapaces, aínda que son de categoría infantil, ainda son, entre comillas, pequenos, viviron o que este pabillón, coa afección tanto de Bueu como de Novas, a este pabillón estaba ateigado. Isto é unha festa, o que lle digo aos rapaces, solo vir aquí, chegar aquí, ver o despliegue que tedes vos, se sinten profesionales. Para eles isto é unha maravilla. Pois tamén o que pretendemos, que se sintan aí, darlle esa importancia e que vivan o auténtico espectáculo. Abel, no teu caso, onde non estiveches, por motivos de, bueno, equipo senior e demais, como comentaban os nosos compañeiros antes, partidazo do equipo tamén, un auténtico partidazo, unha festa aquí, dous equipos que, bueno, é que, mira, normalmente eu vou vendo o partido, deixo preparada aí unha imaxe e tal, non puiden, ata os últimos segundos non puiden. A verdade que sí, bueno, en primeiro lugar, Noraboa Culleredo, onte fixo un gran partido, sobre todo o xogador Aitor, que foi determinante no xogo, pero sí que os dous equipos estuveron loitando cara a cara durante os 50 minutos do partido. Foi un bo espectáculo, creo que os rapaces, os dous equipos deron o 100% e brindaron un gran espectáculo para unha Final Four. Sí, a verdade, como ti des, hubo xogadores que destacaron, entre eles Aitor, que veremos despois na final, e tamén Daniel Brado, vos equipo e algún outro, porque é que a verdade é que o pabillón ás 8:30 da tarde, tamén equipos do norte, que a xente tivo que desplazarse demais, estaba tamén ateigado, pero un auténtico partidazo. Entón, tamén lle agradecemos isto a categoría infantil. Sí, a verdade que sí, nestas categorías é todo moi vivo, todo moi dinámico, a verdade que o xogo é moi vivaz, e os rapaces pois podes ir de tres, volves a recuperar, cos erros que teñen nesta categoría é lógico que nunca haya nada a favor, a non ser que te vayas de moito, senón o partido sempre ten esa vivencia, ese ámbito. E depois as aficións, a xente na grada, pois anima moito que os rapaces sigan loitando. Pois nada, esperamos seguir vivindo esta festa aquí. Moitísima sorte ás dous neste terceiro e cuarto posto infantil masculino que enfronta os equipos Chiringo Duna Bueu Atlético Balomán e Balomán Línea 21 Restaurante Cho. Continuamos.
Se benvidos de novo o pabillón Javi Díaz do Rosal para vivir agora o terceiro e cuarto posto da categoría infantil masculina. Damoslle a benvida a ambos conxuntos. Seguimos comenzar o equipo que xogará como visitante o Balonmán Línea 21 Restaurante Cho. Momento para recibir o conxunto que xogará como local o Chiringo do Nabueu Atlético Balonmán. E agora tamén lle damos a benvida o colectivo arbitral encargado de dirixir o encontro. Pasamos agora a coñecer os integrantes de ambos conxuntos e comenzaremos co conxunto visitante co Balonmán Línea 21 Restaurante Cho. Dorsal número 54, o seu capitán Daniel Bra. Número 4, Tiago Gómez. 7, Jacobo Pousada. 9, Artai Balsa. 18, Mario Rial. 20, Román Fandiño. 41, Leo Vega. 59, Daniel Lago. 65, Nicolás Suárez. 71, Xavi Freire. 73, Luis Enrique Paiva. 74, Carlos Javier León. 77, Roy Nogueira. 83, Yago Cillero. 90, Manuel Pose. E 94, Gonzalo García. Adestrador, Abel Valcárcel. Axudante, Mónica Barreiro. E oficial, Eva Varela. Momento para coñecer os xogadores do Chiringo do Nabueu Atlético Balonmán. Comenzamos, dorsal número 13, o seu capitán Miguel Veloso. 3, Mateo Rodríguez. 5, Fernando Fernández. 11, Martín Cerviño. 16, Mario Villanueva. 25, Goro Couso. 32, Lolo Villanueva. 44, Hugo Ríos. 47, Darío Villanueva. 48, Bosco García. 50, Lois Miranda. 53, Anxo Lemos. 56, Javier Alexander Girón. 71, Hugo Sobral. 80, Yago Durán. E 82, Noé Nores. Adestrador, Román Blanco. Axudante, Miguel Veloso. Oficial, Alberto Villanueva. E oficial, Jonathan Fiel. Dirixirán o encontro as colexiadas Iria Rivera e Ainhoa Rodríguez, auxiliados na mesa por Laura Vázquez e Mara Lago. Exercerá as labores de delegado federativo Alberto Rodríguez. Damos comezo ao protocolo da Federación Galega de Balonmán e só nos queda desexar a mellor das sortes a ambos equipos para este terceiro e cuarto posto da categoría infantil masculina.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Queríamos empezar dándoos la enhorabuena, ya que no todo el mundo llega a una Final Four. Todo vuestro trabajo que no sea en vano. Lo más importante es que lo disfrutéis. También quería dar la enhorabuena a mis compañeros, ya que nosotros también tenemos un trabajazo detrás que no se ve y con el que nos permite poder dirigir este tipo de encuentros. Pediros lo de siempre, que haya el mayor respeto y deportividad posible, ¿vale? Lo dicho, disfrutarlo. Mucha suerte. Preparados aquí xa no lugar dos comentaristas no Javi Díaz para este segundo partido, este segundo, terceiro, cuarto posto que vamos a vivir. O sea, non sei como non cambiamos os cardinais, os ordinais, porque segundos, terceiros, cuartos postos, isto, de verdad, vivo o léxico que temos, porque a veces abraio-me hasta eu. E aquí, con o meu carón novamente Charlie para levar este segundo partido da mañán, que de seguro que vai a levar tanta ou máis emoción que o partido anterior, Por suposto, porque ademais, bueno, os partidos onte o Chiringo Duna Bueu Atlético Balomán durante toda a primeira metade plantou cara, despois hubo momentos de imprecisión que lle fixeron o Valeriano Novas tamén ter esa diferencia. Bueno, o Balomán Línea 21 que foi o derradeiro encontro do día, que foi un auténtico partidazo, Partidazo, verdade que sí, que se tivo que decidir nos derradeiros segundos. Partido de alternativas onde ninguén daba o brazo a torcer, onde, bueno, se haberá que, non sei se o mellor o brazo do artilleiro do Culleredo, ese ombreiro vai haber que darlle cuidados especiais, porque 22 goles, nin máis nin menos, que se cascou aí o máximo goleador do Culleredo, pero vaya recital que dou. Igual que, bueno, quédame tamén coa actuación a portería do porteiro do Culle. De Jorge, Jorge, espectacular tamén, igual que a portería do Línea 21, porque non hai que desmerecer ni moito menos aí a Mario, que tamén partidazo de Mario, que estivo aí mantendo o seu equipo tamén na picota durante todo o partido. Sí, ademais, bueno, ao principio Luis Enrique empezou dun xeito desatado, vamos. Metendo todos os lanzamentos, mientras miramos aí esa trompeta sonando no pabellón Javi Díaz, miramos en imágenes, pues nun pobo que ten tanta tradición musical como o Rosal, tamén. Sí. Bailolo buscando esa penetración, apoyándose en Fer, o primeiro gol xa para o Bueu. Esa primeira penetración, Daniel correndo, buscando aí esa penetración agora. Carlos Javier León. Ven a defensa aí entre Lolo e Bosco. Se cambia Román os extremos, xogando con Bosco e con Hugo. Aí Luis Enrique, balón a esquina. O balón que se vai fora nese lanzamento por parte de Roy. Sí, Roy que tiña bastante aí, parece que tiña as mans un pouco molladas, non? Porque se está secando na pista. Vamos a ver agora. Nuevo ataque por parte do Chiringo Duna Bueu Atlético Balonmán. Buscando Hugo esa penetración, cara Hugo Ríos no extremo. Hugo Sobral, lanzamento en apoyo. Ven aí a parada do porteiro do Línea 21. Recolle Fer e consigue o segundo gol. Parada aí de Mario. Correndo Daniel Bra, Luis Enrique buscando por fora. Recibiendo Roy. Ordenando novo ataque Artai novamente. Onte aí o Línea 21 xogou, a verdad que moi ordenado, foi tamén con unha defensa moito máis aberta que lle planteou Culleredo. Vamos a ver que tal se dá hoxe con unha defensa un poquinho máis cerradiña, con Fernando aí nese avanzado non tan profundo. Vai novamente Artai, buscando balón a esquina, vai se atrever no lanzamento por fora novamente, outro lanzamento do Línea 21, o lanzamento de Manuel Pose. Vai a iniciar de novo ataque o equipo azul. Lolo Miguel, Hugo Sobral en esa primeira liña. Ahí está nuevamente Miguel Veloso buscando a Hugo con espacio, non contra un sobre Luis Enrique. O lanzamento de Hugo, gol de Hugo. Que non se olvidou de onte a hoxe onde están colocadas as escuadras. Artai, baloi para Luis Enrique. Chega Roy aí na axuda. Ataque sostenido, Línea 21, balón cara a esquina. Vai a buscar outro lanzamento, ven ese liftado,
conseguindo ese gol agora Manuel Pose. Si agora aguantou un poquinho máis Manuel aí o lanzamento. A verdad que deixou un gol de moi boa factura para este primeiro lanzamento. Lolo buscando por fora, apoyándose en Bosco. Había que dar nuevamente o balón aí a Bosco despois de ese rexeite. E atacando de novo de esquerda a dereita en Miguel Veloso. Carreiro libre, a parada de Mario. Segunda parada de Mario. Y atacando de nuevo el equipo coruñés. Carlos. Quería conectar ahí con Daniel Bra. Venga, defensa de Lolo. Poniendo Dani. O balón en movimiento. Artay con Daniel Bra. Ese grande pequena parada. No, porteiro do Bueu. Ese lanzamiento de Daniel Bra. Atacando de nuevo ahí Lolo. Con Miguel. Ven Hugo, cara afuera. Cambiando a man. Outra parada de Mario. Terceira parada xa de Mario. E vai no lanzamento de 7 metros Hugo. Amagando. E o gol de Hugo. El lanzamento en caída. Despois do amago. 4-1 no electrónico nestes 4 primeiros minutos do partido. Artay conectando con Luis Enrique. Ven Carlos, Artay novamente, superioridade na esquina. Non topa o lanzamento agora. Manuel Pose buscando cara ao lado dereito. Luis Enrique con Roy. Ven a defensa aí do Bueu, que casi lle rouba o balón aí Hugo. Nese bote a Roy. Ven Carlos novamente con Artay. Buscando aí esa penetración. En a defensa de Bosco. Atacando de nuevo ahí, cara ao lado izquierdo, venden de a esquina. O balón que se va aí fora. Aguantó agora ben arriba. Iago, lanzamento a Manuel. Buscando outro ataque o Bueu en busca dese quinto gol. Veloso ordenando ya Bosco. Que se desdoble para iniciar ataque de dereita a izquierda. O aclarado para que pueda recibir. Que venga ese pase sin mirar para Fer. Vaya a haber cartón amarelo para Daniel Bra. Vaya conexión, Saonte oficio Miguel con Fer, ese pase sin ver. Consiguiendo rédito nuevamente Hugo, lanzamiento, otro gol de penalti de Hugo. Terceiro gol de Hugo, segundo de 7 metros. Ahora xa apuntábamos, non? Esta defensa así un poquinho máis cerradiña. Para Daniel Bra, que lle gusta tamén que vengan ese tuya mía. Aguantó ben a Artay, Gol de Artay, poniendo 5-2. Ben Hugo escapa ese balón, vaya a conseguirlo recuperar ahí Miguel. Di unhas colexiadas que se ha usado ese balón. Y balón por la lateral. Iniciándose a línea 21. El cambio ahí de lado entre Carlos y Luis Enrique. Ahí ven Carlos, Luis Enrique buscando una opción de lanzamiento, penetrando. Ahí ayuda de Miguel Veloso de Hugo. Evitando que pudiera engatillarse a Luis Enrique. Ahí va Carlos nuevamente con Artay. Luis Enrique buscando Oco. Esa finta Artay, balón a esquina, moito espacio para Manu. E balón a escuadra espectacular. E ademais como variou o lanzamento Manuel agora, antes ese liftado, agora intentando superou aí o pau largo, e de novo a doble rede do Javi Díaz facendo das súas, Sí. ...5-3 no electrónico. Y ahí va Hugo nuevamente con Miguel. Lolo recibiendo cara afuera. Bosco, un alto poco por el lanzamiento. Miguel nuevamente buscando ahí ese pase cara a Fer, pero ahí está impresionado por Daniel Bra. Veloso buscando por fuera, Lolo atopando ese Oco, balón cara a Bosco, quedó muy alto, pero ahí va Bosco atrevéndose a parada nuevamente de Mario. Cuarta parada de Mario. Mario en portero moi de posición, complexo de superar, e máis que un lanzamento con tan pouco ángulo, non? Así que vamos a ver agora como se reaxusta despois, que ven agora a subida do Balonmania 21 Restaurante Cho. E agora sí, Roy, capaz de materializar, Sí,
Gol de Roy. Parece que se va a aguantar muy bien. Ben Veloso, una penetración o gol de Miguel Veloso. Muy bien ahí. Ese sexto gol, ese sexto tanto. Y ahora partido que se ha cogido un ritmo, ¿eh? Sí, sí. Y vaya a ver. 2 minutos para Hugo. Le quedaría balón. Van a ser 7 metros. Ese lanzamiento. Sí. 7 metros. Va ahí Daniel Bra. Daniel Bra, que en el día de antes estuvo muy acertado en los lanzamientos de 7 metros. Ahí Daniel Bra, lanzamiento. Y el gol de Daniel Bra. O gol do pivote do línea 21. Capitán. Saltando a pista Martín ahora para esta inferioridad. Miguel Veloso buscando un apoyo. Lolo, ven a defensa presionante agora do línea 21. Ven aí Carlos querendo roubar o balón nese bote. Pero vai haber golpe franco a prol do Bueu. Iniciar de novo ataque. Fer con Miguel Veloso. Lolo nuevamente tratando de atopar ese oco. Balón a esquina para Martín apoyándose. Sacando balón nuevamente. Lolo. Fer agora facendo funcións de primeira línea. Veloso zafándose do seu primeiro defensor. Chega aí Daniel Bra. Na axuda e aviso de pasivo. Ese ataque do Chiringo do Bueu Atlético Balomán. Muy intensa ahora también a defensa de línea 21. Sabedores de que son un jugador máis. Esa defensa avanzada de Roy que estaba afogando bastante as combinacións con Fer. Que ven agora aí ese intento de falta en ataque. Vai Bosco, vai a buscala, vai a xogala Bosco. Vai a haber golpe franco. Outra parada máis que hai que notar ya a Mario. Resta un pase, van a ter que lanzala. E aí vai. Lolo. Lanzamento de Lolo, vai a haber novamente golpe franco, outra parada máis de Mario. E hai que lanzar de novo. Leva 6. Aí está Lolo. Vais a levantar. ¡Golazo! Qué bien Lolo, ¿eh? Golazo de Lolo Villanueva. Iniciando un ataque nuevamente en línea 21. Artay con Carlos no lado derecho, buscando superioridad al lado izquierdo. Ven Luis Enrique, balón a esquina. Y a parada ahora de Diago. Que ahora adivinolle perfectamente as intencións. O lanzamento de Manu. Quedou, se non aguantou, e foi quen de deter ese lanzamento. Defensa arriba agora do Balomán línea 21, Goyo, ese desdobramento. Benfer recibiendo de costas, agarrado por Daniel Bra. Hugo escapa sello balón. Daniel Bra que o recupera, correndo a contra Daniel. Golazo de Daniel. Ven ese gol de Dani Bra. Decíamos que ven ahora Hugo a réplica. O contragol, xogada de pinball, Sí. Pau. Mario que o envía fuera. Unha pena que ese lanzamento non acabara dentro. Decíamos onte, Daniel Bra, que é un xogador que ten moitísimas virtudes, e unha delas, aparte de bueno, lanzamento de 7 metros, moverse moi ben tamén entre líneas, é a de subir moi rápido, moi ben o contraataque. Ahí Carlos, balón a esquina para Roy. Toca Iago, pero entra o balón. Está a xogada invalidada, non? El gol. Bien pisando aí a colexiada, non apreciou. O gol de Roy. Que ven. Ollo Hugo, ese. como se anticipou Carlos, maravillosa acción de Carlos. Optou por cortar a contra. Balón a Roy que estaba só na liña. E o gol de Roy novamente. Que colleu desprevenida a defensa do Chiringo do Bueu Atlético Balomán. E que pon o línea 21 por primeira vez por riba, non? Sí. Neste encontro. Entrou Goro na pista en Lolo con Veloso buscando esa acción de costas para Goro. Chega Fer, lanzamento de costas de Fer. Chegou ben aí Luis Enrique a defensa. Vai a haber balón dende o golpe franco novamente para o Chiringo do Bueu Atlético. Veloso buscando ese cruce, balón a esquina, vai Hugo Ríos, lanzamento a parada de Mario novamente. Lleva 7 xa Mario. E ademais, sendo moi constante tamén no día de onte, deulle moitísimo aire ao seu equipo. Bueno, no día de hoxe parece que non se olvidou de facelo, mentras miramos que Luis Enrique empeza a recordar o que fixo onte nada máis arrancaba o partido.
Lanzamiento brutal de Luis Enrique. Golazo. Iniciando ataque ahí Veloso. Con Lolo en un lado derecho, zafándose de Carlos. Golazo de Lolo nuevamente. Vais a poñer de novo balón en movimento 8-9 no electrónico. Máis de 12 minutos xa desta primeira parte. Dani Bra, querendo zafarse da defensa, balón superioridade na esquina, non atopa Oco. E aí Luis Enrique, ven a defensa de Hugo. Sobre Luis Enrique, evitando que pudieran engatillar. Luis Enrique, Longo, vai a levantarse, levanta, se vai ese balón fora. Nese lanzamento. Ataque de novo para Chiringo Duna. Pouco precipitado, non? Ahora aí a acción de Luis Enrique. Tamén lle pasou no día de onte, que ven aí esa finta, ese corte, pero ese 7 metros non por haber pisado antes de executar o lanzamento. O decía onte que Miguel e Fernando enténdese moi ben. Fernando ten unha capacidade moi boa, que é moi difícil de encontrar nos diferentes pivotes. E a de, mientras miramos a Hugo, facendo ese lanzamento aí cun amago chut, ¿no? Sí. Decía esa habilidade que ten Fernando de cortar no momento preciso, ¿eh? Sí. Saber coordinar esa opción é difícil. Luis Enrique buscando ese balón, cara a Roy na esquina, vai Roy novamente, a parada de Iago. A parada de Iago, a cuarta parada do porteiro do Chiringo Duna Huevo Atlético. Ben Hugo con espacio, o cruce para Veloso, recibida arriba por Luis Enrique, levando balón a esquina cara a Anxo. Anxo querendo percutir, balón cara a Lolo con espacio, vai a xogar ese un contra un, reviravolta de Lolo, gol de Lolo. Moi ben aí. Esa acción de Lolo, que desde que meteu o gol ese dende 9 metros en pasivo está enchufadísimo, ¿eh? Sí, sí. Está optando por buscarlas ben aí nese lado dereito. Luis Enrique con espacio. Balón a esquina. A ver, golpe franco novamente a prol do línea 21. Dani Bra buscando Tuamiña con Artai. Entre esos cambios sale Carlos. Dani Bra nuevamente. A pista Leo. Para ocupar ese lateral izquierdo ahora. Carlos buscando percutir. Ven a defensa ahí. Ayuda entre Lolo y Fer. Muy bien ahí. Vamos a ver ahora esa reviravolta también de Daniel Bra para meter gol. Golazo de Daniel Bra. Hugo Sobral buscando percutir. Miguel Veloso, Lolo, balón a esquina para Goro. Lolo nuevamente levando ahora a superioridad al lado izquierdo. Kevin Anxo como se desdobló. Pase de Miguel Veloso. Fantástico. Para gol de Anxo Lemos. Daniel Bra. Y latigazo brutal de Daniel Bra. No dando lugar a réplica. En Veloso. Lolo buscando esa penetración. Va ese balón por arriba. Ese lanzamiento de Lolo. E aí no último momento escorouse el mismo un pouquiño máis, non? Saltou cara fora. Non foi a mellor das decisións por parte do xogador do Bueu. Se chega a inclinar un pouquiño máis cara ao centro, hubiera sido máis sinxelo. Vamos a ver agora este novo ataque que ven Hugo en defensa, ¿eh? Balón cara a esquina, Roy, vais a atrever igual, Roy, golazo, como localiza Roy sempre. Gustalle moito a zona por riba da cabeza do porteiro. Bueno, a verdade é que leva, exceptuando o primer lanzamento, está sendo moi eficaz o zurdo de Mesoiro, ¿eh? Leva 4, difícil ese pase de Goro cara a Fer. Balón dividido, Pelexa Violina 21. Bien ahí ahora Martín cortando ese ataque. Evitando que Daniel Lago pueda continuar. Tocando nuevamente de línea 21. Lanzamiento a parada de Iago a lanzamiento de Artai. Está Artai tamén con ese lanzamento sorpresivo. Vamos a ver agora aí de novo ese balón que chega cara ao extremo. E outra parada de Iago. Outra parada de Iago, mantendo ben os brazos arriba. Aguantando aí ese lanzamento. Veloso. Con Goro. No lado dereito para tratar de encarar e iniciar.
Veloso buscando esa opción de 1 contra 1 sobre Roy. A ver, golpe franco nuevamente. Lolo, balón a esquina para Anxo. Lolo nuevamente. Veloso, Goro con espacio para asegurar 1 contra 1 cara fora. Balón a esquina, Martín non atopa Oco para o lanzamento. Busca un novo apoio. Vai Goro con espacio, vai se levantar Goro. Gol de Goro. Moi ben ese gol de Goro, ese lanzamento. E se onte falábamos, por exemplo, de que Rachel tiña que facer máis este tipo de lanzamentos, Goro tamén é outro xogador que ten que atreverse un poquinho máis, ten un moi bo lanzamento e ademais é capaz de modificar moi ben a trayectoria do balón. Escapa o balón a Luis Enrique, pero caza aí Artai. Leo Artai, Luis Enrique nesa primeira liña. Vai Artai querendo conectar co seu pivote aí as mans de Anxo. Doma aí o pivote do línea 21, escapase o balón a acción aí ao línea 21, correndo xa o Bueu. Miguel Veloso dándolle velocidade, chegou Leo por detrás para cortar ese avance. Vai a poñer o balón en movimento de novo, Chiringo Duna, Bueu Atlético Balonmán. Goro, balón a esquina para Martín. Cabe ese pase rápido para sorprender. Goro levántase novamente, non atopa o arco ahora Goro. Ten pinganillo este tamén, Aquí non sei quen lle pasa a información os pinganillos. E vai decir que tamén é difícil de ver se o leva ou non o leva, porque... Sí, hoxe en día son moi pequenos, Lanzamento brutal, que golazo. Que golazo, como están localizando os extremos do línea 21. Sí. Además dun xeito tamén variando, Abel rotando moito hoxe os seus xogadores, tamén. Veloso, no 1 contra 1 con espacio, lanzamento de Veloso, gol de Miguel Veloso. Segundo gol poniendo 12-13 no electrónico. Superados a ese minuto 18 e medio deste primeiro tempo. Non pasado tempo. Ataque posicional de novo. Cando o partido está así entretido, que miras que os dous equipos teñen alternancia, que ofrecen cousas diferentes en cada momento do encontro, que ven agora ese lanzamento. Madre mía, por parte de Leo Vega. Como se agachou, menudo lanzamento de cadera. Acaba de executar o xogador da Coruña. Vai Anxo con Lolo. Miguel Veloso, Goro nuevamente. Buscando esa acción de pase para Fer. Vai a ver, gol de Fer. Como cazou a unha man aí Fer. Ese lanzamento polas costas, aí a reviravolta un pouquiño. Para facer as delicias do público tamén, Ese lanzamento de tirarrollas. Que sempre saca que ven esa man de Goro. Veloso cazando balón. Iniciando un nuevo ataque. Lolo recibiendo con Miguel Veloso. Goro pidiendo un apoyo ahí de Javi, do seu pivote. Goro con espacio, vai Goro, golazo de Goro. Muy bien ahí Goro, ahora aproveitando ese carreiro que había na zona central. Para por a igualada de novo no electrónico. 5 minutos restan para rematar esta primeira metade do terceiro e cuarto posto da categoría infantil masculina. Iniciando ataque, recollendo balón aí Leo. Moi lonxe. Luis Enrique, producense máis cambios. Salta a pista agora, sigue rotando a ver a xente. Salta Tiago no centro, ven Luis Enrique poñendo a directa, querendo levarse a Goro, balón a esquina. Vais a atrever Daniel, golazo de Daniel Lago. Superando aí a Iago. Correndo xa o Bueu. Moi ben aí Daniel, esa finta cara ao punto débil para aproveitar. E agora vai Hugo de novo, que ven esa... Uy, qué gol acción de Javi. Vai haber 2 minutos aí por ese empurrón de Leo. Sí. Como cazou Javi, como meteu na caixa. Ademais, moi ben a acción de Hugo indo cara ao centro, elevándose para fixar os defensores. Ese pase cara ao seu compañero que agora fai tarefas de avanzado. Ese gol, exclusión. Vamos a ver como se manexa aí de novo. Ven Daniel Bras, superando nese lanzamento a Mario, que está agora na portería do Chiringo Duna Bueu Atlético. Ese cambio na portería. E vemos que a afición coruñesa pasa eso genial, Sí, aí non paran. Ven Miguel, Goro, balón a esquina para Martín, superioridade, recordamos, do Chiringo Duna Bueu Atlético Balonmán. Veloso, balón a esquina para Hugo, a zona que lle gusta, vai Hugo engatillando, balón novamente a Madeira, consigue cazalo Dani Bra, conectando con Tiago,
para iniciar un ataque posicional lento, tratando de recuperar segundos para recuperar al jugador excluido. Ahora que dice ahí Thiago que pase a Dani para abrir o facilitar yo espacio, non, para que vaya caro extremo. Pensé que iban a xogar. Reviravolta de Dani, brutal, nuevamente. Se a Hugo lle gustan moito os espacios exteriores, a Daniel Brad tamén, Pois algo terán, serán máis soleados, maior. E aí ese pase, parecía que se escapaba, pero non. Luis Enrique anticipase a Anxo, que ben o conseguiu cortar, e chegoulle aí Luis Enrique para roubarlle a carteira nesa acción a Anxo. Ben Martín chegando para roubarlle agora a Daniel. Se anticipou aí Luis Enrique, meteulle o corpo, lanzamento de Daniel Bra. Que aínda que sea pivote, ten alma de lateral, parece. Ten brazo de lateral, Veloso, Hugo levanta ese golazo de Hugo tamén, pois que outro a ver brazo se de van a lateral, empezar os dous a mostrar o brazo. Nos encantados dende aquí, tamén de Sí. poder vivilo e de que nos deixen goles de tan boa factura como esta, Thiago dentro do centro. Recupera o xogador excluído xa. O línea 21. Luis Enrique, Thiago e Carlos agora na primeira línea. Vai Luis Enrique querendo atopar ese oco, atopa o gol de Luis Enrique. Xogador moi forte Luis Enrique, Iniciando ben Hugo, sorteando primeiro defensor, Hugo levantándose, lanzando, vai o balón fora. Precipitación aí de Hugo. Cando tiña 3 defensores en riba. Sí, ademais agora tamén tiña un compañeiro solo, antes o mirou a perfección, agora non. Bueno, esa precipitación de agora un par de accións do Bueu fai que o Balonmán Línea 21 que estuvo en, que está en inferioridade, non? Non, se está recuperado. Que recuperou ese xogador, pero que, na inferioridade viulle mellor o propio Línea 21 a pesar de ser un xogador menos, Carlos conectando con Daniel Bra. Balón para Thiago, por fora Thiago, a parada de Mario. Boa parada aí de Mario, tapando o lanzamento, o pau corto. Aí vai Miguel con Goro de novo. Novo ataque para Bueu. Goro con Hugo. Buscando cara ao centro, escapa o balón aí a Veloso, quería conectar Goro con Martín que estaba desdoblado, ahora que recibe Javi, gira Javi, pelexando aí con Dani Bra. Moi ben intentado, aí ese giro, que ve Miguel. Vai ser balón para a colexiada que é línea 21, tempo morto que solicita o línea 21 para estes 45-46 segundiños que restan deste primeiro acto deste encontro do terceiro e cuarto posto masculino que se está a disputar aquí no Javi Díaz do Rosal. Imos a escoitar as verbas de Abel. Vamos a trabajar ahora, ¿vale? Con Mesoiro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sabemos todos cómo va, ¿vale? Román, al tiempo. Luis, atáis, ataco largo. Si atrae avanzado, suelto balón, ¿vale? Marcamos gol, lo que sea, bajamos para atrás. Muy atento a las ayudas de estos dos, ¿vale? Por parte de los doses. Avanzado, no caigo de primeras, ¿vale? Sí, igual que si atacan al avanzado aquí, los doses que estén pendientes de esas ayudas, ¿vale? ¿Cómo? De exterior, ¿vale? El exterior de allá, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con calma, un ataque largo, tranquilos, ¿vale? Pois Isabel querendo tirar de pizarra tamén para estes derradeiros 46 segundos que restan para tratar de marchar con máis 3 ao descanso neste partido que estamos vivindo agora con emoción, como sempre. Sí, ademais tamén estes momentiños, aínda que recordamos que se xogan ese posto na clasificación, son partidos un pouquiño máis relaxados, pero cando chegan estes momentos os xogadores sempre queren, facer o que mandan os seus adestradores. Atacando de novo línea 21, Artai, buscando ese 2 para 2, balón para Luis Enrique, anticipase aí Miguel Veloso, balón a contra para Goro, ven Goro na contra, gol de Goro, que hoxe sí,
Oxe, ese gol que sí que se materializa. Bueno, uy, va. Daniel Bra, parada de Mario. Vai a haber 2 minutos. Xa se vai Hugo directamente fora. Bueno, antes iba a decir, mientras hizo esa falta, bueno, Abel que botaba as mans a cabeza, baixaba a cabeza aí con resignación, porque esto é algo que tamén pasa despois dun tempo morto en infantiles, ¿no? Sí. Que parece que está todo entendido, pero hai veces que no. Luis Enrique, lanzamento por fora. E vai a rematar aquí este primeiro tempo. O 17-18 no electrónico. Mira, en 45 segundos, 46, recurtando 2 goliños o Bueu. Boa acción, bo partido que estamos viviendo, Charlie. Sí, partido con alternativas, donde os equipos salieron enchufados, comeza moi ben o Bueu, de volta o línea 21, se pon parello, está aí sempre sen deixar que se escape o Bueu con boa actuación por parte do seu porteiro de Mario, que sacou un par de bolas. Bueno, despois esa alternancia típica, non, neste tipo de partidos, bueno, rachas que son máis boas e mellores para un dos dous conxuntos, con diferencias de goles de 2-3 goliños que se van achicando, se van alargando en función do acerto de cada un deles, non? E aquí temos, pois, bueno, este 17-18 co que nos vamos ao descanso. Pois sí, tomámonos intres de descanso. Recordade que podedes seguir mirando as imaxes dos intradescansos dentro do vestuario ao finalizar as nosas verbas. Así que deixamos con iso. Hasta agora. Se va por el lateral y va allí, son 2 minutos, si le hace la cara. No, está bien, Hugo. Venga, tío, venga. Vamos. Bebemos, nos relajamos, bajamos revoluciones. Vale, estamos ahí. Estamos ahí. ¿Qué pasó? Estamos ahí. Llevamos 25 minutos, quedan otros 25 minutos, tíos. Vale, seguimos jugando. Necesitamos un poquito más de contundencia en los doses, en defensa. Vale, necesitamos que las tiradas al centro, tanto de Luis Enrique como de Daniel Bra, cuando sale, tenemos que cerrarlas. Las otras las estamos cerrando bien, ¿vale? Daniel Bra va a tirar en cualquier momento del ciclo de pasos. En cualquier momento del ciclo de pasos va a lanzar. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo controlado. Porque aparte lanza y lanza portería, lanza bien. Es muy bueno. ¿Vale? En ataque, vamos a tirarla a la vuelta. Vamos a lanzar el 1 contra 1, pero a la vuelta, no a la ida. En la primera circulación vamos a fijar y soltar. Para el siguiente que viene en carrera, fije y suelte. No me vale que suelte, me vale que fije y suelte. Y cuando vuelva movida y yo entre en carrera, ahí sí que los doses o el centro, ahí sí que va a poder penetrar. Y si no, va al extremo y vuelve. Por darle 3 vueltas a la bola, ¿alguna vez visteis un pasivo? ¿Cuándo me pitan pasivo? Cuando vaya la primera a hacer el ataque y me pitan falta. Y vuelvo a trucar y me pitan falta. Y vuelvo a trucar y me pitan falta. Eso es un pasivo. Porque yo fije y suelte hasta la tercera vuelta, en la tercera vuelta me van a levantar la mano. Después de que levante la mano, tengo 4 pases para dar una cuarta vuelta. ¿Vale, tíos? No vamos a conseguir en 3 vueltas que haya un tío entre solo. Me cuesta creerlo. Me cuesta creer que vosotros entrando en carrera y fijando, no entre un tío en 3 vueltas. Vamos a darle continuidad a la bola y velocidad de bola, que sabemos hacerlo, que lo entrenamos. ¿Vale? Portería, extremos, mucho largo. ¿Adivinaste bien las 2 que fueron al corto? Perfecto. Pero mucho largo, ¿vale? Sales ahora Mateo, mucho largo. En defensa, un poquito más de contundencia, un pelito más. Tiene que estar más activo el avanzado con los doses. Está fallando un poquito el avanzado con los doses. Goro, inclino hacia afuera.
no me pongo hacia adentro, ¿vale? Si a Luis Enrique lo doy hacia adentro, blanco y en botella. ¿Vale? Seguimos exactamente igual, seguimos muy bien, todos enchufados, todos enchufados. Ahora sale Lois en el extremo de Anxo, ¿vale? Y Noé en el otro extremo. No, al revés, sales Noé en el extremo de Anxo y Lois sales a mano cambiada. ¿Vale? Seguimos igual, tío, seguimos igual y vamos a intentar remontar este gol que nos queda en estos 25 minutos. Solo nos quedan 25 minutos de liga, tíos. Vamos a disfrutarlos. ¿Vale, tío? Estamos aquí. Vamos, 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 vamos. ¿Estamos? 1, 2, 3, ¡gol! Vamos, tíos, vamos, vamos. Muchas gracias. Dani, se me van, Dani, se me van. No se coló por el micro de cámara cuando dije que me acababa el chaval. Vale. Es que hablé y me di cuenta después. Todo listo ya para esta segunda parte de este entretenidísimo partido que estamos viviendo entre o Chiringo Duna Bueu Atlético HT Colexiolina 21, Restaurante Show 18, máis un para o equipo que está de visitante agora no electrónico. E con todo listo para que teña esa primeira posesión xa o equipo coruñés. Recordamos que o Bueu en inferioridade tamén, pois daquela exclusión de Hugo a rentes do descanso. Tiago, buscando 2 para 2, balón a esquina directamente, non se atreve no lanzamento, balón atrás novamente, recibe Tiago, buscando esa penetración, buscando ese bloqueo de Daniel Bra, penetración de Tiago, gol de Tiago. Gol de Tiago. Y atacando de novo Chiringo Duna Bueu Atlético. E agora con esa 3-3 o línea 21 un poquinho máis baixa, non? Pero que ven agora Fernando, que buscaba ese lanzamento taña a Remán Guillé. Bueno, este 3-3, non? Que pode facilitar certas cousiñas aí o xogo do Bueu, Lolo con Miguel buscando cara fora, Miguel Veloso, a penetración de Ullo aí a Goro, e o golazo de Goro. Hai veces que non entendemos por que algúns xogadores fan certas cousas, non? Xa estaba Miguel na liña de 6 metros para efectuar o lanzamento.
optou por ese pase xeneroso, tanto número 18. Tiago, balón a esquina, balón de lanzamento, apeta no Pau, rexeite que lle queda a línea 21 novamente. Pelexou Román, conseguiu una. Daniel Bra con Gonzalo, Daniel buscando esa zona exterior, Gonzalo nuevamente. Tiago buscando cara afuera, balón a esquina, de nuevo, lanzamento ahora sí, a parada de Mateo. Correndo Bueu, pelexando, queda aí o balón a Goro. Miguel Veloso con velocidad, conectando de nuevo con Fero, golazo de Fer. Que ben conectaron de novo Miguel Veloso e Fer. Además ese salto cara ao punto débil, ese corte de Fer en dirección contraria. Que ben, xa entra en pista ese xogador que onte deu moito, Lois. Sí, en Tiago, superioridade gañada para o lado dereito, aí vai, balón para Román na esquina, gol de Román. E no lanzamento anterior Mateo aguantara máis a posición, agora deixou un poquinho máis libre o corto. E aproveitou aí o xogador zurdo do línea 21, que ven Goro esa finta a punto débil, que ben combinou con Fernando. Ese chute. De Fer, que nada. Hoy se por fora da porta. E opción para a línea 21. Luis Enrique con Tiago. Tiago nuevamente va a buscar ese 2-2. Luis Enrique con espacio para chutar. Román. Luis Enrique de nuevo encarando ahí a Miguel Veloso, buscando lanzamiento a parada de Mateo. Vaya a haber golpe franco. A Proldo, línea 21 nuevamente. E verá que manda pasar o seu compañeiro. Entendemos que para xogar ese 2-2, grande pequeno. Moi ben aí, Lois, que ven ahora ese bote. A ver, 7 metros final nesa axuda de Miguel Veloso. Deportividade de Lois, recoñecendo que estaba dentro da área. Ese lanzamento que executou Daniel Bra e vai ser o mismo que lance 7 metros. Daniel Bra, lanzamento arriba, variando moito Daniel. Esa execución de los 7 metros. 19-21. A prol do balonmán línea 21. Salga a redundancia. Goro con espacio, encadenando aí os cruces o Bueu, buscando ese erro no cambio por parte da defensa do línea 21. Ben Lolo con espacio, Lolo, golazo de Lolo. Bueno, tamén recordar que non ten tanto protagonismo agora Hugo porque ten 2 expulsións. Sí. Buscando Dani Bra nuevamente cara afuera, amagando con lanzamento, cara adentro agora. A ver, novo golpe franco en esa acción. Ese ha sido un posible golpe na faciana aí. Dani Bra, nesa penetración. Me parece ser que debe estar sangrando un poquinho, ¿no? Porque... Sí, vaise. Se vai porque ten sangre aí nos beizos. Sí, pero bueno, parece que no. Parece que no. Era táctica para vir, para engatillar, balón a esquina. Pero esa tiña toda pinta de sacar o brazo a relucir. Gonzalo. Con Tiago. Aí vai Luis Enrique con toda potencia. Gol de Luis Enrique. Aproveitando o propio bloqueo que lle facilitou o seu compañeiro. E ahora que ven Goro gañando. Ai, que pena que se escapou o balón, Pero Goro gañando aí. A ese Carreiro. Unha pena ese pase. Unha opción, pero a perda de balón do Ciringo de una boa Atlético. De oportunidade do línea 21 para poñer máis 3. Dani Bra. Luis Enrique con espacio. Levántase o gol de Luis Enrique. Xogador que, como teña un par de centímetros para poder facer o ciclo de pasos, está pondo tamén moitos problemas a defensa do Bueu, E aí Fer recibindo, sacando 7 metros nesa defensa interior de Dani Bra. Vai a lanzar Lolo. Ahí Lolo lanzando, consiguiendo un nuevo gol. Muy bien, Lolo. Quinto gol para Lolo Villanueva. Superó ahí ahora Jacobo, porteiro do línea 21. Luis Enrique recibiendo, domando ese balón. Tiago con Luis Enrique, va a buscar a 2-2 ahí diante de Goro. Balón a esquina. Tocou, Mateo e Opau.
Muy bien, ahí evitando Mateo. gol. Muy bien, Mateo. Vamos a ver ahora cómo organiza el ataque Miguel. Que ven agora, Lolo está facendo Uy, qué unha palo. lástima, unha lástima, pero Lolo se está movendo moi ben, máis nesta segunda parte sin balón, aproveitando os espacios, tendo que tamén propiciado desa un poquinho máis amplitude de defensa agora do Balonmán Línea 21 Restaurante Cho. Vamos a ver como prepara un ataque aí, Luis Enrique con distancia, parada de Mateo. Cuarta parada de Mateo. Ese lanzamiento de Luis Enrique. 21-23. Miguel con espacio, balón Que de ben. Nova Fer, e o Oh. gol de Fer. Que fixo aí un lanzamento frouxiño para que entrara pola escuadra. Vamos a ver agora este novo ataque, un partido, como decíamos, non de alternancias, de non deixar de atacar, de querer buscar o partido en ningún dos dos conxuntos. E agora o propio Daniel Braque está, ahora sí, ten espacio. E isto é outra cousa, Sí, sí. Ahí xa perigosísimo Luis Enrique Paiva. Sacando brazo a relucir. Goro. Cruce con Lolo. Encadenando ahí nuevamente. Que ven aí Veloso, ese amago Moi ben de ese pase amago. sobre Fer. Recolle Fer o Rexeite. O gol que vai para Caixa. Foi de saque de banda, casi que o colleu Cardú Armáns. Esa foi de creer en que sí que puedo. Quizás agora os dous equipos lles falta asentarse un pelín a nivel defensivo para ter opcións de que as diferencias de goles que tentan buscar se sean algo máis efectivas. Tiago, balón a esquina, vai Romano en lanzamento. Sí. A parada de Mateo, pero... De 7 metros pisou uno, no momento. Sí. De novo Lois, que para ser un xogador alevín ten unha templanza e unha deportividade que lle gustaría tamén a moitos. Dani Bra, lanzamento seco, duro. E outro gol dende os 7 metros de Dani Bra. Oitavo gol de Dani Bra. Veloso atopando solucións en Lolo. Con Lois, escapa sello balón e vai a ser balón para a línea 21. Aí iniciando de novo Tiago con Luis Enrique. Dani Bra buscando esas situacións de penetración, va a ser 7 metros novamente. Sea a segunda ou a terceira vez que fan esa transición con Dani Bra máis aberto, tratando de buscar esa solución, esa opción de lanzamento. Dani Bra, lanzamento, gol de Dani Bra, novamente dentro 7 metros. E o fan tamén ou para que Dani Bra aproveite ese espacio entre 1 e 2, ou para que o extremo circule e aproveite Dani tamén ese carreiro, non? Está indo bastante ben agora Goro, parada. Bueno, esta distancia de máis 3. Vamos a ver como xestiona agora o Bueu. Veloso, balón para Goro, anticipábase aí Tiago, vai a haber golpe franco. Poñer de novo balón no momento. Veloso, cara fora, buscaba aí o cruce con Goro. Trabucouse. E o balón para línea 21 novamente. Balón para porse 4 tantos arriba. O conxunto coruñés. Aí vai Dani Bra, que lle volve a habilitar o espacio a Luis Enrique. Vaya chapa de Lolo, Tira opción aí. Vai a haber golpe franco. Vai a poñer o balón de novo no momento Dani Bra. Intentou ir xa para esa zona. E agora outra vez ten sitio habilitado. Balón fora de Luis Enrique. Por tanto, Fer tocándolle non nese lanzamento como Lolo, con esa blocaxe. Bueno, fixeron que ese lanzamento se marchara por fora. Veloso, Goro encarando aí a Luis Enrique. Veloso novamente, no un contra un, balón a esquina para Noé. Non se atreve Noé no lanzamento, pase moi atrás para Goro, vai a recuperar aí Goro. Vai a buscar de novo aí a Miguel Veloso para encarar a Luis Enrique. Ven de novo Goro. Buscando ataque, levántase Goro, gol de Goro. Moi ben aí Goro, indo cara a medio, aguantando, lanzando. Abel facendo cambios, volve Artai a dirixir o equipo. Volve Mario a porta tamén. Ese 24-26 no marcador, restan agora mesmo 14 minutos para rematar o encontro.
Ahora sí, Daniel Bra que vai xogar ese 2 para 2. Que ven aí Goro, Se anticipó Goro, sí, pero ahí está Daniel Bra sacando el lanzamiento baixo. Balón que se vai a cepado Pau. Lois en bote. Coast to coast de Lois. Balón para Lolo. Veloso Lolo nuevamente. Veloso recibiendo muy atrás. Vaya a haber cambios. Vaya a saltar de nuevo Hugo sobre la pista. Ahí. Goro encarando con espacio. Levántase Goro. Gol de Goro. Iso ahora Goro con moitos espacios. Ollo que ese cambio, non? Agora que acaba de introducir Román, metendo de novo a Hugo, vai favorecer que haxa moita máis predisposición por parte da defensa, mentras miramos que ven agora Mateo ofrecendo corto e quitándolle, Sí, señor. Tapando ben Mateo. Opción do Bueu para empatar. Dicía, ten a Hugo na pista vai a facer que a defensa se teña que centrar moito nele. Iso vai a permitir a Goro e a Lolo teres moitos espacios, Vai Lolo. Están encadenando moi ben eses cruces, sí, continuamente querendo sacar de lugar, sobre todo os segundos, porque sí que Dani Bra está máis abaixo do que queda cubrindo sobre todo esa línea para sacar a Fer. Lanzamento de Hugo que se vai fora. Mago, unha lástima aí, porque fixo moi ben a finta. Ese balón que se marchou lonxe dos intereses do xogador do Chiringo Duna Bueu Atlético Balomán. Continúa atacando agora, un poquinho máis de calma o Balomán Línea 21 Restaurante Cho, que agora cambiou, non? Inteligente tamén aí Abel, que ven ese movimento táctico, non? De outra parada, mentras miramos outra parada de Mateo, porque agora acaba de por a Daniel Bra para facer un para un con Hugo para buscar esa terceira exclusión. Sí, e aparte está optando a xogar xa, lleva varias seguidas sin pivote, o 7 en línea, tratando de buscar esa opción. Goro levántase, balón o Pau, vai a quedar o balón a Lolo. Que ben Lolo. Esquina cara a Darío, non foi quen de da malo aí Darío, que xa o tiña Franco. Sí, moi ben Lolo atacando e mirando ao seu compañeiro solo. A verdad que ese pase estuvo moi ben. E vamos a ver agora porque non sei se foi momentáneo ou foi o propio Daniel Bra, pero ahora o que vai a ocupar esa posición é Carlos Javier León. Aí vai Dani Bra buscando por fora, o gol de Dani Bra. 26-27. Aí vai Hugo, capase de balón, domando, pidiendo un apoyo. Atopa o non, que ben se anticipou aí. O de Roy. Roubando yo balón ao Chiringo Duna Bueu Atlético. E agora, de novo, Daniel Bra circula aí o extremo. Van a xogar ese un para un. Van a buscar aí ese Artai. Carlos, Luis Enrique, balón a esquina. Outra parada de Mateo. Que ben Mateo. Xa estaba preparado tamén Pablo para facer a segunda parada, desta Final Four. Noso fotógrafo que onte remataba de cabeza, pois hoxe quere sumar unha parada. Está ben, está ben, estaba celebrando incluso, É o que está máis fino, de estar Final Four, tamén hai que dicirlo. Que ben se anticipou Dani Bra e ese pase sobre Hugo. Balón de Artai para Dani Bra que está só. Encarando aí a Lolo, lanzamento de Dani Bra, gol de Dani Bra. E de novo máis 3 neste minuto 15, restan 10 para rematar o encontro, Con accións de un poquinho de imprecisión agora do Bueu, non porque non estén executando ben os procedimentos, senón pola precipitación no momento do pase. Veloso, balón para Darío, atrévese a Darío no lanzamento, a parada de Mario, vai a ver 7 metros nesa acción. Que como os 7 metros que lle pitaron a Lois nese sentido. Vai Hugo, lanzamento de Hugo, gol de Hugo. Por pechar, non? Un pouquiño in extremis. E agora sigue recortando distancias o Bueu. 26-28, menos de 10 minutos para chegar ao final deste partido. Dani Bra vai a encarar aí a Goro. Artai, amagando co lanzamento, balón cara a esquina, toca aí Goro, toca Bra. Que ven esas accións de cando un mete a man, rouba, pero sin chegar a roubala e o atacante quere collela, pero tampouco a colle, non? Moi divertido. Ollo aí esa defensa. Aí vai a ser balón para
Línea 21. Vamos a ver cómo resolven. Explicando aí, non, con ese xesto, non, de que non haxa máis bueno, nese sentido. Buscando lanzamento, se vai fora. Subindo de intensidade pouquiño a pouco o partido. Bueno, cando nos achegamos ao final sempre pasa neste tipo de encontros, terceros e cuartos postos, un poquinho contemplativos os equipos ao principio. Neste caso, tanto Línea 21 como Bueu, que ven agora a continuidade de Artai cara a Roy. E outra parada, non? Tocou unha aí de novo Mateo, novena parada de Mateo Rodríguez. Que decíamos, non, que este tipo de partidos pode que sexan un pouco contemplativos os equipos ao principio, pero despois ese ritmo, esas ganas sempre chegan, os decibelios sempre suben, a intensidade e a fricción tamén. E outra vez Veloso servindo aí a Lolo. Moi ben Lolo, que está facendo agora tarefas de pivote, e volveu Hugo a salir cara a primeira liña. Vamos a ver como vai este novo ataque. Dani Bra por fora, lanzamento de Dani. Ese balón que Foi bateu, gol. sí, bateu dentro. Foi gol. Ese que deu gol. Veloso correndo. Hugo vai a parar a mesa. Vai a parar a mesa aí o encontro. A min desde aquí deume a impresión de que bateu dentro. Eu creo que pegou na base por fora. Na base pasa? por Como fora. hai ese na escuadra baixa, así que hai un ferro, é posible que pegara aí, que salira. E Román que non. Pero tamén a colexada está moi segura, O que pasa que dende aquí tamén esa posición a nós tampouco nos colle na mellor posición. Se fora No. o outro, non? Sí, O mellor sí. hubiéramos visto moito mellor. Vai a continuar, o gol válido. Vamos a ver. E bueno, recordamos tamén que cualquier tipo de sanción agora a banquillo nesta categoría implica un lanzamento de 7 metros de posesión para o equipo, Vamos a ver como se reanuda o encontro. Un balón para o Bueu. Reviravolta de Veloso, quería conectar aí con Lolo. Non o consigue. E vai de novo Veloso, buscándose 2 para 2, o cruce con Goro. Veloso novamente, insistindo, percutindo aí, penetrando. Moi ben Miguel. Tamén a defensa de Carlos. Aí Hugo, reviravolta, zafouse da Que ben. defensa, gol de Hugo. Moi ben Hugo. Nesa acción. Vamos aí agora con un novo balón para estes derradeiros 7 minutos, Sí. Luis Enrique con Leo, Luis Enrique con espacio. Recibido aí por Veloso, vais en la finta de brazo, ven a chapa de Lolo, vai a haber golpe franco nuevamente. A prol do Línea 21. Aí Dani Bra pidiendo ya a Luis Enrique que se achegue para recibir, para Sogala, para buscar ese lanzamiento y convertir Luis Enrique. Ese entre as pernas, Vai Hugo correndo con velocidad de Obueu, dando aí ese apoyo en Martín, un poquinho máis atrás. Aí Fer poniendo balón en movimiento con Hugo nuevamente amagando, buscando esa finta, lanzamiento de Hugo que se va aí fora, precipitándose aí Hugo nuevamente. Sí, agora un pouquiño, non? Porque tiña a opción de continuar porque estaba ganada cara fora. Ese tipo de lanzamentos salindo un pouco tocado, aínda que ten brazos de sobra para poder modificar a dirección do lanzamento, pero que se marchou fora para os seus intereses. Carlos sacando balón para Artai, escapase o balón Artai, vaya do malo aí, recibiendo Dani Bra, vaya a encarar a Hugo, en ese 1 contra 1, reviravolta, Artai nuevamente, balón para Luis Enrique, Alberto con espacio, encarando, forza, invasión de área, balón para o chiringo de una Bueu Atlético Balonmán, invasión de área en ese desdoble do pivote. Sí, leo aí que, bueno, o ímpetu que teñen este tipo de rapaces nestos momentos cando vamos a entrar dentro de moi poucos segundillos nos derradeiros 5 minutos de encontro. Bueno, é o que pasa, non? Que sempre queren facelo ben
e hai veces que teña algún tipo de equivocación ese lanzamento. Que ven como se atreveu, atopou o oco, atreveuse, balón petou no Pau. Unha lástima, para o 21. Unha lástima ese lanzamento que non encontrou Porta. E agora ese desdoblamento de novo. Para xuntar aí a Leo con Hugo. Aí vai Artai a xogar ese 3-2 momentáneo. Luis Enrique, balón cara ao extremo con Carlos. E agora sí, Gol de Carlos que atopou baixo as pernas de Mateo. O oco. Xa decíamos antes, non, que este tipo de partidos, que ven aí esa finta cara fora, bueno, estas diferencias de goles pódense salvar, así que vamos a ver agora que ten preparado Román, Sí, ese 28-31. Pouquiño máis de 4 minutos para chegar ao final deste partido. Imos a escoitar as verbas de Román Blanco. 4-2. Tú en el centro y tú en el lateral del 73. Vale, atrás, los 4. Tenemos que seguir a Dani. Vale, Dani, los extremos. Mateo, vale, seguimos, 4-2, vamos a morir ya. 4 minutos y medio. Vamos a dar lo que tenemos. Sí, sí. Hay que defender al Vamos a dar lo que tenemos, tíos. Quedan 4 minutos y medio. Vamos a dar lo que nos queda, chavales. Dani, los laterales. ¿Por qué no, Miguel? Miguel, ¿por qué no? Vamos, estamos, Dani, chavales. laterales, 1, 2, 3, ¡fuera! ¡Vamos! Voltando os xogadores a pista con ese cambio defensivo que propón Román para estes derradeiros pouco máis de 4 minutos, tratando de reducir a distancia para levar a máxima emoción ata o final do partido. É unha boa aposta, que pasa que se pode tornar tamén un pouco complicada no aspecto de que ven agora Daniel Brad cortando ese balón, tuya mía de Carlos e Roy, e aí vai Roy. Gol de Roy que se vai a poñer costa arriba xa para o chiringo de unha boa Atlético. Estaba dicindo, ¿no? Ese 4-2, Daniel Brad é un xogador que se move moi ben entre líneas, Ahora Lolo que vai a coller esa zona exterior. Ven ahora aí ahogado por parte do línea 21, moi ben Miguel que se escapa o balón o doma. 29-32, minuto 21 e medio, 3 minutos e medio. Vamos a chegar agora para rematar. Bueno, recordamos que línea 21 ten tempo morto tamén, Sí. Ahí está Leo con Artai. Sale Dani Bra a recibir, a definir, balón o Pau. Correndo Bueu, vai Lolo, buscaba ese pase sobre Miguel Veloso. Chegou aí Carlos a incordiar e esa liña de pase. E atacando de novo Bueu. Vai Miguel Veloso, balón a esquina para Anxo. Miguel nuevamente encarando, queriendo zafarse do seu defensor. Golpe franco nuevamente. E aí ven Hugo. Que ven Hugo sin balón. Sí. Que ven Hugo sin balón. Ese movimento cara ao centro para que Ferlle pasar o balón. E vamos a ver agora, que é a primeira vez que se pode ver esta 4-2 despois do tempo morto, como responden os xogadores da línea 21, E vai Luis Enrique encarando, querendo levarse a Miguel Veloso, levou uno, e o gol de Luis Enrique. Chou sin cielo, de Miguel Veloso. Sí, que tiña guardado, ademais, ese chut para agora, Aí vai Hugo de novo, que ven ese robo por parte de Daniel Bra, que quere xogar con Roy, o consigue. Roy que se está escorando un pouquiño, ese balón para Carlos. Gol de Carlos. Ese gol, 30-34. Vamos a entrar nos derradeiros 2 minutos de encontro. Ten que acelerar un pouquiño a acción agora, se quere poner un pouquiño de presión o balón línea 21, restaurante Cho. Aí está Fer recibindo, marcando de novo. 31-34. Román que, Miguel Veloso que sube a defensa. Aí Daniel Bra que se precipita. Perde o balón. Sí, erro. E aí vai Hugo buscando o balón para Anxo. Recibindo Anxo, non é quende do malo. Aí tocou o xustiño Roy para evitar que pudera agarrar o balón Anxo. E balón para a línea 21, minuto e medio. Máis 3. Que ven esa porta atrás, Sí, sí.
Aí Dani Bra sacando un novo golpe franco, ven a defensa de Martín. E un gol que agora case certificaría a vitoria do Balonmán Línea 21, que ven Artai buscando ese golpe franco. Vamos a ver aí esa nova acción, Carlos que quere buscar, ven a defensa de Martín. De novo Miguel con Artai, ven a defensa de Miguel. Bueno, segundiños que lle rascan o crono, non? De novo Artai ante Miguel. Advertencia de pasivo. Menos de un minuto. 31-34. Vai Luis Enrique, pide o tempo morto agora o Línea 21 para xogar este ataque. Restanlle 3 pases aí ao Línea 21 neste pasivo. E imos a escoitar as verbas de Abel e de Mónica. Vale, los dos, chicos, los dos ahí, ¿vale? Sacamos el golpe franco. Luis, a lanzar ahí, A lanzar. En carrera, a lanzar ese lanzar el balón, a tope, ¿De acuerdo? Le damos ese balón a Luis, ¿vale? A Luis para que lance, ¿de acuerdo? ¿Cuántos pases hay? 3. Pero se la buscamos esa. buscamos Que lance esa. Luis, ¿de acuerdo? Vale, que lance Luis. Esa. ¿Sí? Vale, pues venga. Sí, ya saben, no, ellos dos, salen ellos dos, vale, a hacer pantalla. Pois eses 3 pases que lle restan ao Línea 21 van a buscar xa directamente o brazo executor de Luis Enrique Paiva. Sí, para ter esa facilidade cunha pantalla, non? Estaban falando, entendemos que serán Artai e Dani Bra ou Artai e Leo para facer esa pantalla. E aí o temos. Mira, vai a ser balón para Dani Bra. Que ben aí, Que ben o xogaron. Que ben o xogaron, como a cambiaron entre eles, como falaron Artai. Dani Bravio mirou a disposición da defensa e dixo, dama, para min. Inteligente, Dani Bra, ese gol que, vai a certificar. Xa de xeito definitivo. Exactamente. Estamos compenetrados hasta no que dicimos no momento, Albert. Lolo, balón a esquina para Martín. Outra parada de novo de Mario. Séptima parada de Mario. Artai, restan 20 segundos. Vai a rematar aquí o partido. Dani Bra, que xa vai a non atacala. Pero aquí Leo sí, Aquí dice, dame a min que eu vou. 5 segundos, vai a rematar aquí. O partido, vai a gañar o partido Línea 21. Non vai a lanzar xa ese golpe franco Línea 21. Victoria dos coruñeses. 31-35. Que elevan este terceiro posto da Final Four. Un partido ben loitado, ben plantexado, no que, o igual que pasou antes que co Cisne, quen creu máis probablemente foi o que o gañou. E de novo casi imprecisións. Penso Sí. que estes dous terceiros e cuartos postos decidíronse no momento dos acertos, sobre todo de cara a portería. Hubo momentos bons defensivamente, pero tampouco foron dúas defensas, nin a anterior terceiro e cuarto posto, nin este, que se impuxeran os ataques nese sentido. E sí que o acerto, mentras miramos aí diferentes accións do partido, ese acerto cara aos equipos, pois fixo que, neste caso, o Línea 21 acadara este terceiro cuarto posto no día de hoxe. Pois preparándose xa na pista todo para a entrega de recordos deste terceiro e cuarto posto da Final Four. Mentras seguides mirando esas accións repetidas, se vai preparando todo na pista para esa entrega. E recibindo as derradeiras verbas dos adestradores e xogadores de ambos os dous conxuntos para facer tamén entrega deses recordos, esa foto protocolaria tamén, como sempre dicimos, de fusión entre aficións, xogadores, pais. Tedes a afición do huevo, seus rapaces e tamén a da Línea 21.
que consigue elevarse a victoria de este partido, este bonito partido también que volvemos a disfrutar ahora durante la mañana. Dos partidos fantásticos los que vivimos, los que disfrutamos esta mañana aquí en Javi Díaz no Rosal, mañana de domingo, y agardando para después los platos fortes a tarde, esas finales en busca de esos pasaportes cara ao sector nacional. E aí temos a Cati con protagonistas, co Capi con Dani Bra, 11 goliños Cati que leva Dani Bra no seu peto, e tamén con Artai, en un dos cerebros deste equipo. Así que Cati, todo teu. Sí, pois sí, estou con Dani, con Artai, e Alberto vos acaba de bautizar como os cerebros do equipo. Que vos parece isto? Bueno, a ver, no solo somos nosotros, también aportan los demás. En defensa es lo que más importa, no solo en ataque, así que por eso nos llevamos el partido. E a ti, Artai, que che parece o apodo de cerebros do equipo? A ver. Bueno, jugamos bien Dani y yo, pero todo el equipo dio mucho en defensa y en ataque. Gracias a eso conseguimos ganar el partido. Son uns compañeiros increíbles, Alberto. Son uns compañeiros increíbles. Dani, tiro cho dato, 12 goliños neste encontro. Casi nada, o normal. No, a ver, sí que meto bastantes, pero gracias a los compañeros que me la pasan y todo eso, si no... Pero non che chega o balón, non? Claro. Bueno, Artai, contame como vos sentides, porque claro, terceiros clasificados desta Final Four, que isto tamén é un espectáculo vivir isto. Sí, la verdad que sí. Estuvimos preparando el partido, la semifinal, que no se pudo, y el tercer y cuarto puesto, que al final conseguimos ganar, que con mucha ilusión. Pois nada, rapaces, noraboa, que vayades agora a celebrar co equipo e recibir o vosso recoñecemento, e ademais agradecervos tamén de parte de todos, porque auténtico espectáculo o que nos regalaxedes o partido da semifinal de onte, este partido, porque a verdade é que así, con vos e con equipos contra os que xogades, así dá gusto, rapaces, así que noraboa por isto e por todo. Vémonos despois, chicos. Nada, imos coa entrega de premios, bueno, os detalles de terceiro e cuarto posto, e despois, ás 4, comezamos coa final feminina. Isto aínda non rematou. Momento agora tras vivir este encontro do terceiro e cuarto posto da categoría infantil masculina, facer entrega de esos agasallos. Ya temos todo preparado, así que momento para recibir o cuarto clasificado desta Final Four de categoría infantil masculina, o Chiringo Duna Bueu Atlético Balonmán. Fan entrega dos agasallos. Francisco Javier Rodríguez, membro da Xunta Xestora da Federación Galega de Balonmán. José Carlos Crespo, concelleiro do Concello do Rosal. E Rogelio Diego, directivo do Valinox Novas. Pedimos aos xogadores de Bueu que vayan recollendo esa foto e se vayan colocando. Que vayan preparando para inmortalizar o momento. Aproveitamos para pedirlle agora a afección do Bueu, a todo o público que está aquí no pabellón Javi Díaz do Rosal. Este momento de acreditar a fotografía, un forte aplauso polo traballo de todos estes rapaces durante esta tempada. Noraboa, recuperamos posición na pista, por favor. E agora vai a ser o momento
de facerlle entrega destes detalles tamén o conxunto terceiro clasificado desta Final Four de categoría infantil masculina, o conxunto do balonmán Línea 21 Restaurante Cho. Fan entrega desas fotografías dese agasallo Francisco Javier Rodríguez, membro da Xunta Xestora da Federación Galega de Balonmán, Germán Fernández, concelleiro do Concello do Rosal, José Carlos Crespo, concelleiro do Concello do Rosal, e Rogelio Diego, directivo do Valinox Novas. Todo disposto tamén os rapaces preparados, fotografías entregadas. O igual que fixemos os xogadores do Bueu, forte o aplauso os rapaces do balonmán Línea 21 Restaurante Cho. Facemos agora a foto de familia, os dous equipos xuntos, por favor, para inmortalizar este terceiro e cuarto posto. Pedimos que se mezclen entre eles para acreditar, para ter unha fotografía deste fermoso momento. E agora, de novo, para todos eles, para todos os rapaces, ese forte aplauso, ese recoñecemento polo traballo de toda unha tempada. Noraboa! E agora, imos coller forzas para as dúas finais desta tarde. Vémonos en escasos minutiños apenas, unha horiña media de novo, aquí no pabellón Javi Díaz. Por favor, chicos, temos que deixar a pista libre. Chicos, temos que deixar a pista libre porque vamos...